General Kayinero Muhoozi mu ruzinduko ari kugira mu gihugu cy'u Rwanda uyu munsi yasuye ibikorwa remezo bitandukanye muri Kigali. Muraho neza mwese mudukurikirana. Turabasaba gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru mashya kandi agezweho. Mu nkuru yacu turabagezaho inkuru yihariye y'uruzinduko rw'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF General Kayinero Muhoozi. Uyu mujenerali akaba ari mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi rwagaragaje urwego rwiza hagati y'umubano w'ibihugu byombi u Rwanda ndetse n'u Uganda. Uruzinduko rwabaye nyuma y'uko ibihugu byombi bikomeje kongera gushimangira umubano wabyo mu bya diplomasi, ubucuruzi, umutekano ndetse n'iterambere hagati y'ibihugu byombi. General Muhoozi ntabwo yagarukiye ku biganiro n'abayobozi bakuru b'u Rwanda, ahubwo yanasuye n'ibikorwa remezo bitandukanye biri kubakwa mu mujyi wa Kigali. Harimo umushinga wo kwagura ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, pariki ya Nyandungu ndetse n'indi mishinga y'iterambere igaragaza aho u Rwanda rugeze rwiyubaka mu iterambere. Uyu munsi turebera hamwe ibyaranze uruzinduko rwe, ibyo yabonye ndetse n'icyo ruvuze ku mubano hagati y'u Rwanda ndetse n'u Uganda. Uko General Muhoozi yakiriwe mu Rwanda. General Muhoozi yageze ku kibuga cy'indege i Kigali ku wa gatandatu, yakirwa n'abayobozi bakuru b'ingabo bayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo za RDF General Mubaraka Muganga. Yakiriwe mu cyubahiro gisanzwe gihabwa abayobozi bakuru b'ingabo basura u Rwanda. Abasesenguzi bavuga ko uburyo yakiriwe bigaragaza icyizere ndetse n'ubufatanye buri hagati y'ibihugu byombi. Imyaka mike ishize RDF na UPDF y'Uganda bakomeje gukorana mu mahugurwa ndetse no kungurana ubunararibonye ndetse no kuganira ku bibazo by'umutekano wo mu karere ka East Africa. Perezida Kagame yakiriye General Muhoozi. Kimwe mu byaranze uruzinduko ni ikiganiro Muhoozi yagiranye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibiganiro byabereye muri biro ya Perezida wa Repubulika izwi ku izina rya Village Urugwiro. Nubwo ibisobanuro byose ku byaganiriweho bitatangajwe 100%, byagaragaje ko hibanzwe ku mubano w'ibihugu byombi, amahoro ndetse n'umutekano w'akarere ndetse n'ubufatanye bw'igihe kizaza hagati y'ibihugu byombi. Perezida Kagame na General Muhoozi basanzwe baziranye kuva kera, ibintu abasesenguzi bavuga ko byagize uruhare mu kongera kubaka hagati y'u Rwanda n'Ubugande ubucuti. Impamvu uruzinduko ari ingenzi: mu myaka ya 2019-2020 umubano w'u Rwanda na Uganda warazambye. Harimo ibibazo muri makeya. Hari ibibazo byajyanye no gufungwa kw'imipaka, ubuhahirane bwaragabanutse hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ingendo z'abashakaga kuva ahantu hamwe bajya mu Rwanda cyangwa se bajya muri Uganda byasaga nk'aho bigoye icyo gihe abaturage b'ibihugu byombi kuva ahantu hamwe bajya ahandi. Ndetse nyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi, umubano watangiye gusa nk'aho usubira ku murongo, ibintu bisubira ku murongo bitangiye gushakirwa ibisubizo. Imipaka irongera afungurwa, abacuruzi bariyongera ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi birongera bisubiraho. Abaturage bongera kugenderana, umuntu akava mu Rwanda akagira i Kampala cyangwa akagera muri Uganda aho ashaka hose. Muri urwo rwego, urwo ruzinduko rwa General Muhoozi rufatwa nk'ikimenyetso cy'uko ubufatanye bukomeje guteza imbere hagati y'u Rwanda ndetse n'u Uganda. Gusura ibitaro bya Faisal. Muri ibiganiro, General Muhoozi yasuye umushinga wo kwagura ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, ni umwe mu mishinga minini u Rwanda rufite mu rwego rw'ubuzima. Uyu mushinga uzongera ubushobozi bw'ibitaro, wongere umubare w'abarwayi bashobora kwakira icyarimwe. Haziyongera ibyumba byo kubagiramo abarwayi bigezweho, hazubakwa ishami ryita ku barwayi barembye, hazongerwa ibikoresho bigezweho mu rwego rwo gusuzuma indwara. Intego ni ukugabanya umubare w'abarwayi bajyaga kwivuza hanze y'igihugu, ayo mafaranga bakaba banahereza igihugu ndetse bakanitabwaho bari mu gihugu cyabo. Abayobozi bamusobanuye ko u Rwanda rukomeje gushora amafaranga menshi mu rwego rw'ubuzima kugira ngo abaturage barwo babone ubuvuzi bufite ireme. General Muhoozi yagaragaje ko yishimiye aho uwo mushinga ugeze. Pariki ya Nyandungu. General Muhoozi yakomeje urugendo rwe muri pariki ya Nyandungu. Mu myaka yashize Nyandungu ari igishanga cyangiritse. Nyuma y'imirimo yo kugisana ndetse no kukibungabunga, yahindutse imwe muri pariki zikomeye mu mujyi wa Kigali. Pariki ifite inzira ndende z'abanyamaguru, ifite ndetse n'inzira z'abanyamagare. Harimo ibiti byinshi, harimo inyoni ndetse n'ibindi binyabuzima by'urusobe bigiye bitandukanye. Abayobozi bamusobanurira uburyo u Rwanda rwahisemo ko iterambere rijyana no kurengera ibidukikije. General Muhoozi yafashe umwanya wo gutembera pariki ndetse no kureba ubwiza buyitatse. Imishinga y'imiturire. Yanasuye imishinga ya Parkland Estate, ni imwe mu mishinga y'inzu zigezweho uri kubaka i Gacuriro. Yereka uko Kigali ikomeje kubakwa hakurikijwe igenamigambi, igishushanyo mbonera. Yanasobanuriwe uburyo umujyi ugenda waguka hubakwa imihanda, amazi, amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwa remezo bifasha abaturage. Kigali nk'umujyi uri gutera imbere. Mu rugendo rwe rwose, General Muhoozi yagaragaje ko Kigali ari umwe mu mijyi isukuye kandi itunganyijwe neza muri Afurika. Yabonye imihanda migari, isuku, ibikorwa remezo, pariki, ibitaro n'uburyo ibikorwa by'iterambere bigenda byiyongera ndetse bigenda birushaho gukorwa mu gihugu cy'u Rwanda. Abasesenguzi bavuga ko gusura ibikorwa nk'ibi bifasha abayobozi b'ibihugu byombi kwigira ku bunararibonye bw'u Rwanda, ubufatanye mu byerekeye n'umutekano. Ingabo z'u Rwanda ndetse za Uganda uruhare runini mu mutekano w'akarere zikaba zafatanya. Ubutumwa bw'amahoro nabyo bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuba byafasha hagati y'uko u Rwanda ndetse na Uganda baza kuba bafashanya. Ndetse
Nyuma y'ibi ngibi yaje kuza kuba avuga ko uburambe cyangwa se ubunararibonye abasha kuba yabona ku Rwanda ari kimwe mu bintu azasangiza Abagande, ndetse bikaba ari bimwe mu bintu byafasha Uganda. Ibi biba muri bimwe mu bifasha kuba inzego z'ubuyobozi cyangwa inzego nkuru za gisirikare iyo zibasha kuba zagenderana bifasha mu kurwanya iterabwoba ndetse n'ibyaha byambukiranya imipaka, ndetse zigasangiza amakuru y'umutekano. Jean Muhoozi yavuze ko kenshi amahoro hagati y'u Rwanda na Uganda ari ingenzi ku baturage b'ibihugu byombi. Icyo abaturage babyiteze, abaturage benshi bavuga ko u Rwanda na Uganda bafitanye umubano mwiza. Ubucuruzi, iyo u Rwanda n'Ubugande babanye neza, ubucuruzi buriyongera, ibicuruzwa bikagenda birushaho kugabanuka ku biciro, ubwikorezi buragabanuka, abanyeshuri ndetse n'abambuka umupaka bagenda nta nkomyi. Abacuruzi bavuga ko bakomeje kubona inyungu z'umubano mwiza. Iri somo rero muri runo ruzinduko, abasesenguzi bavuga ko uru ruzinduko rwerekana ko Afurika ikwiye gukemura ibibazo biciye mu nzira z'ibiganiro aho gukoresha amakimbirane, ndetse bikagaragaza ko umutekano n'iterambere bijyana. Iyo ibihugu bifitanye umubano mwiza, abaturage babona amahirwe menshi mu bucuruzi, ishoramari ndetse n'iterambere. Uruzinduko rwa Jean Muhoozi ku butaka bw'u Rwanda rwabaye umwanya mwiza wo gukomeza gushimangira umubano hagati y'u Rwanda na Uganda. Yewe na Perezida Kagame ajyana ibiganiro n'abayobozi batandukanye b'u Rwanda, anasura ibikorwa remezo birimo umushinga wo kwagura ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, pariki ya Nyandunga n'imishinga y'imiturire. Ni uruzinduko rugaragaza ubushake bw'ibihugu byombi bwo gukomeza ubufatanye mu mutekano, ubukungu ndetse n'iterambere. Ndetse kugeza aka kanya akavuga ko bimwe mu bunararibonye baza kuza kuba bigira ku gihugu cy'u Rwanda harimo ibintu bitangiye kuba byakwifashishwa ku buryo no mu Bugande bashobora kuba babikora bitewe n'intambwe nziza babona u Rwanda rukomeje gutera. Dore ko nk'ejo hashize ku munsi w'umuganda mu Bugande baje kuza kuba bigana igikorwa cy'umuganda mu Rwanda, kimwe mu bikorwa bifitweho umwihariko n'Abanyarwanda n'Abagande ejo baje kuza kuba bagikora. Bimwe mu bintu byaje kuza kuba bishimisha abantu b'Abagande ko wabonaga Uganda mu buryo bw'isuku, ari hamwe mu bantu bagiye bafata amavideo abaturage berekana uburyo umujyi wabo wari ukeye kurushaho ndetse inagaragara neza. Mu nyuma rero hagiye hagaragara n'amashusho y'abapolisi ndetse n'inzego zishinzwe umutekano nk'abasirikare bari bahagurukiye kujya mu mihanda bareba abantu bagenda bahita nabo badakora amasuku. Muhoozi sinzi na tweet ye nigeze kubona kare avuga ati munyereke umuntu utakoze, witwa ko atakoze uwo muganda nawe bazi kuza kuba bamwereka iyo raporo, uwo muntu bamushyire kuri list. So kuri ubu rero abantu bakaba bategereje kurebana amatsiko ibizava kuri ibi biganiro ndetse n'ubu butembere bwa Muhoozi mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko yari afite urugendo rw'iminsi 2 ku butaka bw'u Rwanda, ije kuza kubirangira kuri uyu munsi. Nataratashye ashobora kuzataha ejo nk'uko yari yabitangaje, dore ko yari yavuze ko afite urugendo rw'iminsi 2 ku butaka bw'u Rwanda rw'akazi, none akazabona gusubira muri Uganda.